ocupa el lugar como un día madunado en mi corazón, pavo por dirigir. Vivo un día especial, nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y para transformar mi vida y un vida de dolor para una vida de amor y cubabe mi gozo. Oh sí, Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Nunca me quiero separar de vos, siempre va mi queda cerca vos. No tengo nada más do chico amor. Ahí estamos, mi amigo y mí, quiero más de amor. Mi alma está sediente, vivo espíritu fiel, me por viva sin nunca me por olvidar cómo llegan a mi vida y va a quitar mi tristeza y cambié de alegría. Nunca me que separar por ti amor y por calor. Jesús bota mi gozo. Oh sí, Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Nunca me quiero separar de vos, siempre va mi queda cerca vos. No tengo nada más de un chico amor. Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Tabota Jesús, cuta viva de mi vida, cuta brilla, cruz esplendor de mi corazón. Mi Jesús, mi Señor, de mi corazón. Tabota mi amigo
alabanza, alabanza, oh Dios, maravilloso y poderoso, botame Jesús, aleluya. Oh, bendito, bendito Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno de mi hermana de noche, aleluya. Oh, alabanza na bom nombre. Bom venir en casa de Dios a noche, aleluya. Também cada um que está escutando via Facebook e YouTube. Bom venir a noche, aleluya. A nós celebrar, glória ao Senhor, aleluya. Oh, alabanza, serviço missioneira, encargada maestra, amén, glória ao Senhor, aleluya. Pues lá nos van a alabarnos Dios, lá nos van a glorificar su nombre, aleluya. Oh, donele glória, donele honra, aleluya. Oh, precioso, botame Senhor. Oh, maravilhoso, botame Jesus, aleluya. Oh, tata, danke, danke, Senhor. Danke, oh Deus de glória, Jeová, aleluia. Oh, Tata Santo de a noite, que Senhor, a você que toma domínio, a você que toma controle, Deus de glória, Jeová. Oh, Tata, nos está a te repreender, tu obra não de tiniebla, tu lo qual que vem contra de serviço a noite, Senhor. Oh, Deus mío, nos está repreendendo de nome de Jesus. Aire celeste não está queda livre, oh Deus de glória. Nos mente não está queda livre, oh Deus de glória, aleluia. Oh, Tata, nos sabem para alababo. Nós sabemos para exaltar, nós sabemos para glorificar o nome, Senhor. Oh, Tata, nós está reconhecendo, oh Deus mío, que o símbolo, oh, Tata, nos vira não está nada, Senhor. E cada dia de novo, Senhor, nós te mestério, Senhor, nós te mestério, oh Deus de glória, aleluia. Alabamos Deus, meu irmão, aleluia. Alabamos Deus, aleluia. Não queda quieto, meu irmão. Glorificar seu nome. Oh, maravilhoso e poderoso, botame Senhor. Oh, bendito seja Jeová, aleluia. Oh, Deus mío, nos mente, nada queda livre, Padre. Livre, Padre Santo, Senhor, aleluia. Precioso e maravilhoso, botame Senhor. Oh, Deus mío, Jeová. Mire serviço missioneiro, está delante de presença. Oh, Deus mío, é noite, Senhor. Nos está enfatizar é obra missioneiro, Padre Santo. Lo que cutina bo coração, oh Deus de glória. Oh, Tata Santo, Senhor, babissanos, Senhor, papai, Padre Santo, Senhor, na cada criatura, e predicava a palavra, Padre Santo, Senhor, isso não quer louvar o salvar, Deus de glória, oh, Tata Celestial, Senhor, até o pueblo delante do trono, em noite, Senhor, oh, Deus mío, Jeová, e nós te rogamos, Padre Santo, Senhor, oh, Tata Celestial, Senhor, mire alma, não, Senhor, tenha misericórdia, tenha piedade, oh, Deus de glória, Jeová, hasta nos miran delante do trono, Senhor. Oh, Tata, nos está dispuesto, Senhor. Hasta nos aqui, oh Deus de glória, Jeová. Oh, Deus mío, Senhor. Llena-nos de boa graça, llena-nos de boa unção, Padre, aleluia. Oh, Tata, de bom poder, Padre Santo, el Senhor. Oh, Senhor, para sermos por aí, ne vida, não, ne alma, não, que te vestir. Amo conhecer cada Deus de glória, aleluia. Oh, Tata, vai obrando, Senhor, usando-nos de maneira especial. Oh, Deus mío, quita tu lo cual que no te dimos, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor, hasta nós aqui, oh Deus de glória. Oh, Senhor, manda-nos, Senhor. Nós está disposto, Senhor, capacitar-nos, oh Deus. Tenha misericórdia, tenha piedade, oh Deus de glória, Jeová. Mira quando a alma também perde cada dia, Senhor. Oh, Tata, de vício, de droga, de álcool, de tanto coisa, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor. Oh, Deus mío, Jeová. Capacitamos a igreja, capacita cada um de nós, Senhor. Hasta nós aqui, oh Deus, manda-nos, Senhor. Nós está disposto, Senhor, aleluia. Papai, Senhor, e predicamos a palavra, oh Deus de glória, Jeová. Oh, alabanza, alabanza, Senhor. Rumanan clama pe alma não perdi. Clama pe alma não é noite, aleluia. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Oh, Padre Celestial, nós te pedimos ter misericórdia, ter piedade, oh Deus de glória. Maneira um dia vai ter misericórdia e piedade de nós, Senhor. Assim nós te rogamos, Senhor, para ter piedade de alma, não, Senhor. Para trazer no arrependimento, oh Deus de glória. Oh, Tata, que luz de evangelho, Senhor, para brilhar humanamente, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor.
Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Dios de gloria. Oh, Tata Celestial, Señor. Capacitanos, Señor. Oh, Dios mío, llama obrero, Padre Santo, Señor. Llama traidor, Padre Santo, Señor. Na boa obra, Jehová, Dios de gloria, Jehová. Oh, Tata Celestial, Señor. Capacitanos, Señor, oh Dios mío. Oh, bendito Dios de nombre de Jesús. Tata, mira cada misionero, obra misionera, Ron Mundo, Senhor, está delante do trono, Padre Santo, é noite, Senhor. Tata, nós está pedindo, Senhor, para seguir fortalecer cada Senhor, seguir capacitando, Senhor, Deus de glória. Mira na luta, mira na prueba, Padre Santo, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor, a ajudar, Senhor, a fortalecer, Senhor, a capacitar, a Deus de glória, Jeová. Oh, Tata Celestial, Senhor, para conseguir ganhar alma na pavo, Deus de glória, aleluia. Oh, alabanza na bom nome, Senhor. Abo guardanang, cubrinando e vos. Cubrinando com sangue, oh Deus de glória, aleluia. Oh, Tata Celestial, Senhor, ampliar ministério, Padre Santo, Senhor. Vai obrando de na vida, Senhor. Oh, Deus mío, Jeová. Oh, Tata, não está frustrado o poder de Satanás, Senhor. Oh, Deus mío, com que ela está contra de na vida, Senhor. Oh, de nome de Jesus, de nome de Jesus. Oh, Tata Celestial, Tata, que aplastar, de nome de Jesus, aleluia. Tu impedimento, Padre Celestial, nos está repreendendo a noite que, oh Deus mío, em nome de Jesus, aleluia. Oh, alabança no bom nome, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Que la possa acabar obra hacia adelante, Senhor. Oh, Tata, em nome de Jesus, aleluia. Alabança no bom nome, Senhor. Oh, maravilhoso, oh Deus, maravilhoso, Senhor, aleluia. Oh, Tata, de a noite que, Senhor, oh Deus mío, Jeová, llama obreiro, Padre Santo, capacitar, Senhor. Oh, Deus mío, confirmar llamado na Senhor. Confirmar llamado na Senhor, Deus de glória. Oh, Tata, de nome de Jesus, aleluia. Oh, Tata Celestial, Senhor. Oh, glória, glória a Deus, glória ao Senhor. Glória da bom nome, Senhor. E a noite, Senhor, nos apresentamos, Deus de glória, Jeová. Cada isla na Senhor, aleluia. Quaina obra no aiega de Deus de glória. Oh, Tata Celestial, Senhor, vai abrir porta, vai chamar obreiro, Senhor. Tata, mira, sem Marta, da delante da presença, oh Deus. Oh, Tata Celestial, Senhor, vai abrir porta, não para ser Marta, Senhor. Oh, Deus de glória, chama obreiro para Anã, Senhor, aleluia. Oh, Tata, nós está pedindo, nós está rogando, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória, glória a Deus, glória a bom nome, Senhor. Oh, maravilhoso, Botabirei, bendito seja o santo nome, oh Deus, aleluia. Oh, alabanza, alabanza, Senhor. Oh, glória, glória ao Senhor. Alabanza, Senhor. Oh, precioso, Botabirei. Maravilhoso, 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 oh Deus. Oh, glória, glória, Senhor. Oh, Tata Santo, Senhor. Obra Jeová Deus, aleluia. Capacitar-nos, Senhor, aleluia. Mire isso aqui de Boneiro, está delante de minha presença. Oh, Deus mío, Jeová. Tenha misericórdia, Senhor. Mira cada barrio, está delante de minha presença, oh Deus. Oh, Deus mío, Jeová. Ajuda-nos, Senhor. Nós que ganhamos isso aqui, para o Deus de glória. Oh, Tata Santo, Senhor. Iba-nos com o poder, com a unção, Deus de glória. Oh, Tata, de nome de Jesus, aleluia. Oh, glória, glória a Deus. Mire barrio, não com falta, Senhor. Oh, Deus mío, para nós poder, Padre Celestial. Vai abrir porta, vai abrir porta. Mira rincón, está delante de minha presença, oh Deus. Obra, Padre Santo, Senhor. De nome de Jesus. Llama obreiro, Padre Santo, peinana, Senhor. E glorificamos mês, Padre Santo, Senhor. Oh, alabanza na bom nome, Senhor. Alabanza na bom nome, oh Deus, aleluia. Oh, entregar-nos isso aqui de Boneiro, Senhor. Entregar-nos isso aqui, oh Deus. Oh, de nome de Jesus, de nome de Cristo, aleluia. Alabanza, oh Deus, maravilhoso, Senhor. Oh, alabanza, alabanza, oh Deus. Glória a Deus, glória a Jeová, aleluia.
Oh, maravilloso, maravilloso Deus, bendito seja Jeová, aleluia. Oh, recebi a noite que Senhor, recebi tua glória, recebi tua honra, Padre Santo, aleluia. Oh, Tata Celestial, Senhor, oh, alabança na bom nome, Senhor. Glorifica bom mês, Padre Santo, de a noite que Senhor, glorifica bom mês, Senhor, oh Deus de glória, Jeová. Oh, Tata Santo, Senhor, capacitar-nos, Senhor, para se bom trabalho, Padre Celestial, Senhor, para cumprir o bom mandato, Padre Celestial, para ir predicar cada vida, Senhor. Oh, alabança, alabança na bom nome, Senhor. Oh, Tata Celestial, põe amor para alma não perdi. Oh, Deus de glória, Jeová, aleluia. Podemos sentir que está dentro. Bom Jeová, assim na poner de nós, oh Deus de glória, aleluia. Oh, alabança na bom nome, Senhor. Para nos poupar de alma, não, Senhor. Oh, Tata Santo, Senhor. Assim nos ganador não de alma, Padre, aleluia. Oh, alabança na bom nome, Senhor. Nós que ganha alma, Pai, oh Deus de glória, aleluia. Assim nós que ganador de alma, Padre, aleluia. Pescador de ende, Senhor. Para nos conquistar, Deus de glória, aleluia. E alma não, Pai, oh Deus de glória. Aleluia. Oh Senhor, nós te pedimos boa graça, boa sabedoria, boa unção, bom respaldo, Padre Santo, aleluia. Oh aleluia, bom choro para nos virarão, Senhor. Aleluia, glória, glória a Deus, glória a bom nome, Senhor. Oh, humano não queda quieto, clama, clama a Deus a noite, aleluia. Clama para alma, clama para boneiro, clama para Ron mundo, glória ao Senhor, aleluia. Oh, alabança na seu nome, aleluia. Oh, precioso, precioso Deus, aleluia. Alabança na bom nome, Senhor. Oh, Deus mío, Jeová. Ajuda-nos a noite, Senhor, aleluia. Ajuda-nos cada dia, Senhor, aleluia. Cada dia sabra, Senhor, oh Deus de glória. Que nós sale, Senhor, para ir para a palavra, Senhor. Barrio para barrio, casa para casa, oh Deus de glória. Oh, Tata Celestial, vina nos ajudança, Senhor. Ajuda-nos, Padre Santo, Senhor. Ganhe alma na paz, oh Deus de glória, Jeová. De nome de Jesus, de nome de Jesus, de nome de Jesus, aleluia. Alabança na bom nome, oh Deus. Precioso botar mi rei, aleluia. Alabança, Senhor. Bendito seja Jeová, aleluia. Oh, recebi tua glória, recebi tua honra de a noite, que Senhor. Oh, precioso, precioso, oh Deus, aleluia. Alabança na bom nome, Senhor. Alabança na bom nome, oh Deus. Oh, glória, glória, glória ao Senhor. Precioso botar mi Senhor, aleluia. Bendito seja Jeová. Tata, danke, Senhor. Danke para alma, não, Senhor. Danke, Padre Santo, Senhor. Para cada missionário, Senhor. Danke, Senhor, oh Deus de glória, Jeová. Para trabalho que não está fazendo, Jeová. Oh, Deus mío, Senhor, aleluia. Vamos seguir fortalecer, Senhor. Seguir llenando, Senhor. Seguir capacitando, Deus de glória, Jeová. Oh, Tata, de nome de Jesus, de nome de Cristo. Oh, glória, glória. Danke, danke, Senhor. Pe alma, não, Senhor, Deus de glória, Jeová, aleluia. Oh, Padre Santo, Cubutim, Padre Santo, Paboneiro, Senhor. Para o mundo, Deus de glória, Jeová, aleluia. Oh, Tata Santo, Senhor. Cada lugar, Senhor, que falta para obra podrenta, Padre Santo, Senhor. A glorificar. Abo abre porta, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor. Abo chama obreiro, Padre Santo. Abo confirmar vida, não, Senhor. Oh, Deus meu, que tu chamado riba na vida, Senhor. Oh, Tata, nós está pedindo, nós está implorando por isso aqui, Senhor. De nome de Jesus, de nome de Jesus, aleluia. Alabança no bom nome, Senhor. Oh, glória, glória a Deus, glória ao Senhor, maravilhoso, oh Deus, bendito seja Jeová, aleluia. Oh, recebi tua glória, recebi tua honra, recebi tua alabança de a noite, que Senhor, oh, bendito seja, oh Deus, aleluia. Oh, alabança na bom nome, Senhor. Alabanza, alabanza, oh Dios, maravilloso Señor. Oh, gloria, gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya. Oh, bendito sea Jehová, aleluya. Oh, santo, santo Señor.
Oh, gloria al Señor, mi hermana, sigue alabando a Dios. Sigue alabando a Dios, no queda quieto, alabele de anoche que glorificar su nombre, aleluya. Alabanza a su nombre. Oh, precioso, botar mi Jesús. Bendito sea vos santo nombre, Senhor. Dan que nós te amamos, Senhor. Para tudo o qual não como te hace, Senhor. Oh, Deus meu, para tudo o qual não como te sigue assim de nos vida, não. Oh, Deus meu, Jeová, aleluia. Dan que pe alma, não, Senhor, Deus te glória, Jeová. Alabanza na bom nome, Senhor. Precioso Deus, maravilhoso, Senhor. Oh, Tata Celestial, Deus te glória, Jeová. Mira, Padre Santo, Senhor, cada hogar está delante de presença de noite, que Senhor, mira nosso hogar, Senhor, mira nos unan, Senhor, mira estanca descarriar, Padre Santo, oh Deus mío, Jeová, ten misericórdia, Padre, e trece en arrepentimiento, Deus de glória, Jeová, toca na mente, toca no coração, Deus de glória, estamos só por cambiar, estamos só por transformar, estamos só por libertar, Deus de glória, e nós te rogamos, Senhor, oh Deus mío, Jeová, para toca, Padre Santo, cada hogar, oh Deus mío, cada de nós se unan, Senhor, oh Deus mío, que está perdido, ten misericórdia, Deus de glória, aleluia, alabanza na bom nome, Senhor, e trata com cada Senhor, oh Deus mío, para vir back, Senhor, de bom caminho, Senhor, oh Deus de glória, Jeová, para somos não que para nenhum vai perder, Deus de glória, aleluia, oh alabanza na bom nome, Senhor, oh Tata Santo, Senhor, oh Deus mío, ajuda-nos a compreender valor e alma, Senhor, oh Tata Santo, Senhor, a bala que no 29 anos atrás, Senhor, estão com tabata bom, Senhor, e vai buscar perdido, Padre Santo, Senhor, oh Deus mío, Jeová, ten misericórdia, Senhor, ten misericórdia, Padre Santo, Senhor, oh Deus mío, Jeová, e a trata, Padre Santo, Senhor, com cada Senhor, que está perdido, Senhor, Deus de glória, Jeová, oh Deus mío, Senhor, toca no coração, toca na mente, Senhor, e tenha misericórdia, Deus de glória, em nome de Cristo Jesus. Alabanza, oh Deus, alabanza, oh Deus, alabanza, oh Deus, oh glória a Deus. Señor, la gamita, un vocero di mo palabra, mi deseo ta La nostra la pare cade che prende nos salva, aleluia, alabanza na bom nome, Senhor, oh assinou, Senhor, assinou o instrumento de bom manan, Senhor, até nos vira que oh Deus,
não está disposto, Senhor. Papai, é assim o trabalho, Senhor. Papai, de alma, não, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Toca-nos mente, toca-nos coração. Toca-nos abandonar, ajuda-nos a abandonar tudo coisa que nós trovamos. Para avançar de boa caminho, Senhor. Pai, vamos palavra, Deus de glória, Jeová. Oh, alabança no bom nome, Senhor. Até nós aqui, Senhor. Nós está disposto, Senhor. Brinda-nos ajudança. Ajuda-nos, Senhor. Com unção, com poder e para nos mira, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor. Ten misericórdia, Padre, aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, aleluia. Alabança no bom nome, Senhor. Maravilhoso, Deus. Amén, gloria a Dios. Dios bendice a mi hermana. Quem está viva. E na seu nome, a noite nós está de serviço missioneira, encargada e maestra. Amém, glória ao Senhor. A noite nós está enfatizar a obra missioneira. Amém. E assim também está passando a minha irmã Zoraida na leitura de palavra hoje noite. Glória a Deus. Dios bendice a mi hermana. Quem está viva, mi hermana. E a nós está celebrando o culto missioneiro. Nos abrimos palavra de Mateo 9, nos lê de versículo 35 até 38. Glória ao Senhor. Aleluia. Maravilhoso Deus. Mateo 9, versículo 35 até 38. Glória ao Senhor. A porção de palavra aqui está titulada Trabajador tá pouco. Glória ao Senhor. Nós vamos ler essa palavra em nome de Tata, de Yu e do Espírito Santo. Amém. Esta visa. E Jesus estava a passar dentro da estado e pueblito
y tabatasinha dentures noanan y proclamar el evangelio de reino y cura tur sorto de enfermedad y tur sorto de maleza. Y ahora que la mira en multitud nan, y ela siente compasión panan, pa sombra nan tabata cansa y plama manera carne sin guardador. Y ahora ela avisa su discípulo nan, e cosecha tan macha grande, mas trabajador ta pouco. Pensei pede, o Senhor de cosecha para mandar trabajador na su cosecha. Glória ao Senhor. Maravilloso Dios, háganos agradecidos Dios por su palabra. Dios Todopoderoso, Tata Santo, Señor. Danke Dios, Tata, por tu palabra, Señor. A vos acorda-nos, Señor, que trabajadoran tampoco, Señor. Señor, a ver usted un culto misionero. Papia cubiran, Señor, oh Dios. Señor, lanta trabajadora, que sirve, Señor, de obra, Dios, Tata. De nombre de Cristo Jesús, nos te amamos, danke, Señor. Amén. Dios sigue bendicionando, mi hermana. Amén. Gloria a Dios. Dios añadir bendición a su palabra. Amén. Y así nos canta con gozo para nos, nuestra mandilla de alabanza en la noche. Y al nombre de Cristo, y a su nombre, y al nombre de Cristo, ¿quién vive? Y a su nombre, y al nombre de Cristo, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos quieren trabajar para el Señor? ¿Cuántos quieren trabajar para el Señor? ¿Cuántos están dispuestos a trabajar para el Señor? Bendito es el nombre del Señor. Dios quiere personas que estén dispuestas, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos a cantar. Yo quiero trabajar para el Señor. Vamos a orar por las alabanzas. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Padre, en esta hora te presentamos las alabanzas, Señor, pidiéndote que tú ministres nuestras vidas, Señor, a través de ella, a cada una de las personas que nos están sintonizando, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que podemos cantar. Amén. Así que canten conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso de Dios. Yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupada siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupada siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad.
trabajar, hermano. Lo podemos hacer tanto como económico, como cuando uno puede ir. Así lo podemos también hacer en las ofrendas y esas cosas. Usted también puede trabajar así en la viña, enviando a otros hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Y vamos a dejar un momento a nuestra hermana Andrea Martis, que tiene una presentación en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Alabado es el nombre del Señor. No deje de alabar a Dios. Sigue alabando a Dios. Se pueden sentar un momentico. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Poderoso, poderoso eres Dios. Santo es el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendición, mi hermana. Nós te vai apresentar a um país onde a alma não está pedindo para não ajudar. ¿Você está disposto? Glória a Deus. Agora nós te vai apresentar a isla de Saint Martin. Glória a Deus. A isla de Saint Martin é uma isla com viagem acaba de passado e obra do movimento missionário mundial aguardo estabelecer. Para motivo não imprevisto, lamentavelmente a obra não a cristalizar. Pero é fundeixe aguardo poner. É palavra aguardo predicar. Não tá importa quanto tempo a passa, pero Deus sua palavra te avisa que o caminho da nos planta de pia e nos pia trapa. Nos por confiar que já ela entregar-nos a terra e cava. Pensei, ave, de serviço missionário aqui nos queira para quieto e recordar Saint Martin. Ainda tem o plano de Deus. Saint Martin, quieto vai ter alma não para guardo salvar. Deus simplesmente está buscando a pessoa que está capaz. É pessoa que está disponível para vai e fazer sua obra aí na Saint Martin. Saint Martin está forma parte da isla do Caribe. Riba mapa está guardo chamar país não baixo. Saint Martin está ubicado na parte sul do Caribe. A isla aqui aguardo habitar mais ou menos do século G5, de europeu, entre outros, Christopher Columbus, quem adunou o nome de Saint Martin. Depois de abolir a esclavitud na isla aqui, a perder interesse em salo e suco, que assim a Mr. Award buscar outra maneira de entrada para a isla de Saint Martin. Depois de hope luta, mais ou menos na ano de 1950, a Mecriba Turismo, que atualmente abira, é a fonte de entrada mais grande de isla aqui. Especialmente dor de barco ng cruzeiro, lo qual também está assim a isla aqui, uma isla hopi interessante e famoso, tá a praia net pegado airport, e assim na chamada Maho Beach. Caminda hopi turista também para a espetacular barrada de avião. A isla aqui está dividida em duas partes. A parte holandesa e a parte francesa. A parte holandesa chama Saint Martin e a parte francesa chama Saint Martin. A parte que chama Saint Martin, sua capital está Philipsburg. E a parte que chama Saint Martin, sua capital chama Marigot. A população atual de Saint Martin, que está a parte holandesa, está de 43.680 habitantes, mientras que a população de a parte francesa de Saint Martin está de 39.768 habitantes, segundo o conteúdo live de World Meter Online. Tanto a parte holandesa e a parte francesa têm na mesma
bandera y escudo. Esa kita é bandera e escudo de parte holandês. Glória a Deus. Essa kita é bandera de parte francês. É idioma não oficial de isla, sua parte holandês e também inglês. De parte francês, da francês, holandês e também inglês. Devido ao crescimento de habitantes de Haiti, o idioma crioulo haitiano também é idioma hopi usado na parte francês de isla. Pois para o humano que dominar o idioma aqui, e tem carga para fazer obra missioneiro, essa aqui porta boa oportunidade para trabalhar para o Senhor. A repartição de diferentes nacionalidades que está riba St. Martin está o seguinte: 64,7% nacionalidade holandesa. Essa aqui está diferentes países que está conta com passaporte holandês. 6,9% de nacionalidade haitiano. 5,8% da nacionalidade dominicano. 5,5% está de Jamaica, 3,9% está de Guiana, 3% está de Dominica e sobra 10,2% está desconhecido. Também nos permite a repartição de grupo religioso que está 33,1% católico romano, 14,7% está pentecostal, de qual quase 1% só está sana doutrina e sobra da igreja não liberal. 10% está metodista, 6,6% está adventista, 5,2% está hindu, 7,9% não está de nenhuma religião e sobra 22,5% está desconhecido. Essa que significa que, apesar que já tempo acaba não a receber a palavra, já tempo o romano de aqui fora de Bonaire, romana de Corsol e também de Aruba, ajuda a evangelizar a isla, te ainda o trabalho está pendente. Te ainda tem hope alma na St. Martin para predicar romana. A isla aqui está situada na zona de orcão e sempre está sofrendo dano por motivo de orcão aqui. Ultimamente, a isla a sofrido dano no material. Pessoas a perder turcos por motivo de forte vento de orcão. Pero ni assim, o pueblo aqui não alça o rosto e reconhece Deus e a convertir na mal caminho. Que tu vai é alma nanta terrível de idolatria, incredulidade, de fiesta paranda, de perdição. Mientras que Deus está buscando que está disponível. Que está disponível para vai e para viaje mais predicar a palavra de salvação. Para seguir insistir para ganhar a alma na isla de St. Martin para Cristo. O inimigo com mentira, com trampa não adrenta, estanca e trabalho que Deus a começar aí na St. Martin. Pero que tu vai Deus tem plano para St. Martin. Que tu vai Deus que salva a alma na riba e isla aqui. Quem lo vai? St. Martin está guardando riba homem ou mulher maneira abo e ami. Que dia avisa sina Senhor, que dia a pone nos vida de sua mão, para usar nos vida para su honor e glória, para nos vai durante a isla aqui viaje mais e predicar o evangelho. Isaías 6:8 avisa, depois me atende a voz do Senhor tapuntra, quem lo me manda e quem lo vai para nós? E ora ei me a contestar,
Atami aquí, manda a mí. ¿A vos está dispuesto para visitar Señor es aquí? ¿A vos está dispuesto a visitar Señor? Atami aquí, manda a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos? Gloria al nombre del Señor. Poderoso eres Dios. Todavía San Martín está esperando. Bendito es el nombre del Señor. Así que no dejemos de orar por San Martín. También tenemos un especial con nuestra hermana Wendy y un grupo de jovencitos de escuela dominical. Gloria a Dios. Adoren a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Soberano Dios. A los que nos están sintonizando, tenemos culto misionero y está encargado de las maestras, por eso nos ven vestidas así nechi, así bonito, y estamos representando a San Martín, bendito es el nombre del Señor. Así que no deje de orar por San Martín y por cada isla que necesita un predicador, un mensajero, un misionero. Gloria al nombre del Señor. Nuestra hermana Wendy con nosotros. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. ¿Quién está viva? A su nombre. Gloria a Dios. Dios mira, mi hermana mira, hermana Nanturca participa. Nos tratan a vestir más o menos manera de tradición de Islam. Gloria a Dios. Heme aquí, misionero quiero ser. Heme aquí, misionero para ti. Heme aquí, misionero quiero ser. Heme aquí, misionero para ti. Iré a anunciar buenas nuevas del Señor. Ir a predicar que en Jesús hay salvación. Iré a anunciar hacer su voluntad. Movimiento misionero mundial. Movimiento misionero mundial. Quieres trabajar por la vida
bendición a mi hermana. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están disponibles? Gloria al nombre del Señor. Vamos puestos de pie. Bendito es el nombre del Señor. Para cantar el coro de las ofrendas. Recuerde que estamos en un culto misionero. Bendito es el nombre del Señor. Los sugieres pueden pasar. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y como ustedes saben, cuando hacemos culto misionero, recogemos las ofrendas para enviarla para hacer misiones, hermano. Para lo que se necesite, le enviamos a las oficinas principales y ellos mandan obreros a cada isla a donde lo necesiten. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Padre, mira que te presentamos las ofrendas, Dios mío, una ofrenda especial, Dios del cielo, para mandar obrero, bendito es el nombre del Señor, para suplir lo que sea necesario, Dios amado. Toca cada vida, Señor, a cada una de las personas que puedan ofrendar, que puedan desprenderse, Dios, y dar más, Dios amado, para tu obra, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú bendices al dador alegre, Dios amado. Te damos gracias por estas ofrendas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga,
A su nombre la gloria. A su nombre gloria. Cristo vive. Cristo está viva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Hasta la última hora, En la última hora, Dios estará llamando obreros, Dios lo está llamando obrero, llamando trabajadores llamando trabajadores, para ir a su viña, a su obra. para ir de su cunuco, de su obra. Dios bendiga a mis hermanos ricamente Dios bendice a mi hermana ricamente. en un precioso culto misionero De un precioso culto misionero. preparado por las maestras Preparador y maestra nan. y sus alumnos. Y Amén. nan, y alumno nan. Abrimos nuestra palabra en esta noche Vamos a abrir unas palabras de noche. en Éxodo capítulo 17, En Éxodo capítulo 17, versículo 8, versículo 12. versículo 12. Gracias a las maestras y los alumnos Dan que hay maestra y alumno nan. por esta preciosa presentación. Amén. Presentación bonita Y aquí. Dios bendiga a todos aquellos que están en sintonía en esta Y noche. Dios bendice a todos los que están en sintonía de noche. Y muy especial Especialmente a nuestro hermano Mirto allá en Curazao, nuestro hermano Mirto allá en Corzao. que cumplió ayer 78 años Ayer hace 78 años. y está firme en los caminos del Señor. Está firme en el camino del Señor. Amén. Recuerden para el final orar por nuestro hermano Mirto, aleluya, Ahora para el final, para nuestra oración, para nuestro hermano Mirto. para que siga cumpliendo años Es por seguir cumpliendo años. en los caminos del Señor, En el camino del Señor. estar sobre sus pies, Está ahí arriba su pie nan. para que espere estar sobre sus pies Porta arriba su pie nan. hasta que suenen las trompetas. Que hora que trompeta zona. Éxodo 17, versículo 12. Éxodo 17, versículo 12. Alabanza a Jesús. Sigue adorando a tu Dios. Sigue adorando a Dios. Sigue glorificando su nombre. Sigue glorificar su nombre. Porque Él vive. Pasó esta viva. Dice así. Esta viva asesina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nombre de Tata, de Dios y Espíritu Santo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mas Moisés su mano estaba a pisar. E ora ela acorre piedra pone balde e ela cai cinta arriba e sei. E Aaron com Ur estava a sostener su mano. E uma banda e outro na outra banda. Assim na su mano a queda firme te ora solo abaixo. Vamos a orar, hermanos. Mas oração urbana. Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta noche. Vamos pedir Deus para papi que não sabe noite. Cierra tus ojos y pide a Dios, Será aleluya. boa na pedir Deus. Oh Padre Celestial, Tata celestial. Dios de gloria, Dios de gloria. continuamos en tu presencia, Nós Señor, seguiremos presença, en Senhor. este servicio misionero, Tem serviço missionário aqui. donde enfatizamos lo que está más cerca de tu corazón, Também nós temos enfatizado o qual está mais cerca de meu coração. las almas perdidas, E alma não perdi. la obra misionera. E obra missionário. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Deus, em nome de Jesus. glorifíquete en esta noche. Glorificamos essa noite. Habla nuestras vidas, Papi na nos vida que na. tu unción descienda, Dios mío, Bom chão descender, meu Deus. para ministrar tu palabra Para administrar a palavra. y para que el pueblo pueda recibir tu palabra, Dios Para o mío. pueblo por receber a palavra, meu Trata Deus. con nuestras vidas. Trata com nos vida na. Pon carga en cada corazón. Pone carga em cada coração. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Yo te ruego en esta noche Te rogamos a que sea noite. usted glorificándote, papá, Sea abo glorificando por de una manera especial. De uma maneira Porque especial. todavía estás buscando hombres y mujeres Nós ainda estamos buscando homem e mulher que na. quieren trabajar para tu obra, Señor. Trabalhar para a obra, Senhor. Gracias, oh Dios. Danke, Senhor. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Mis hermanos pueden sentar. Minha irmã, por cinta. Dios es grande. Deus está grande. Dios es maravilloso. Deus está maravilhoso. Y Dios es precioso. Deus está precioso. He titulado el mensaje en esta noche, A titular é Mensagem de Noite. apoyando y defendiendo la obra de Dios. Apoiando e defendendo a obra de Deus. Apoyando y defendiendo la obra de Dios. Apoiando e defendendo a obra de Deus. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Nuestra obra, Nossa obra el movimiento misionero é mundial. obra do Movimento Missionário Mundial. Amén. El nombre habla por sí mismo. Em nome mesmo está bisa turcos. Dice movimiento. Está bisa movimento. Es que estamos siempre en movimiento. Sempre nós está movendo. Amén, hermanos. La obra no es paralítico. A obra não está paralisada. Alabanza al Señor. Se mueve. Está mover. Salvando las almas. Salvando alma na. Barrio por barrio. Barrio para barrio. Casa por casa. Casa para casa. Haciendo actividades. Fazendo atividade na. Campañas. Campanha na. Tantas cosas. Tanto coisa. Para el avance de la obra del Señor. Para avance de obra de Somos Senhor. una obra misionera. Nós estamos obra missionária. Amén. Las fronteras de nuestra isla, A fronteira de nossa isla amén, no es nuestro límite. não está nos limites. Estamos con un corazón abierto
abierto, Nós está com o coração abrir, dispuesto disposto. para ir más allá de nuestros límites, de nuestras fronteras. Vai mais leu de nosso limite e fronteira. Somos una obra misionera. Nós está uma obra missioneiro. Creemos Nós está en querer evangelizar a todo el mundo. para evangelizar em todo mundo. Amén, hermanos. Y es mundial. E esta é uma obra mundial. Amén, en todo el mundo. Em todo mundo. El mundo es nuestro límite. O mundo está nos limites. Bueno, para alabar al Señor. Quando palavra Senhor, Hay 191, 192 países, si no me equivoco. tem 192, 191 ou 192 países, se não está equivocado. Y creo que hemos entrado en 70 países. E me está querendo essa treta em 70 países. Amén, hermanos. Aún faltan bastantes países Ainda falta roupa país. y bastante obreros E roupa obreiro para não. ir a esos países. A vaina é país não é. La obra de Dios É obra de Deus. es el reino de Dios aquí en la tierra, É reino de Deus aqui na terra. avanzando Avançando contra los poderes de oscuridad, contra o poder da escuridão. de las tinieblas. De escuridade. Es una obra muy atacada. Então, obra roupa atacar. El diablo quiere detener la obra del Señor. Diabo quer detener obra de Lo Senhor. ataca de afuera, Dá ataque de para lo fora. ataca de Dá adentro. ataque de para dentro. ¿Y cómo es su posición? E como a posição tá? ¿Usted está apoyando y defendiendo la obra del Señor? Ah, vou tá apoiando e defendendo a obra do Senhor. O alabanza al Señor. Dios sacó su pueblo de Egipto por Dios- medio de Moisés. Deus saca sua obra fora de Egipto para meio de Moisés. En el principio, Na começamento, el pueblo no creía en Moisés, o povo não estava querendo de Moisés. en su liderazgo. Em seu liderazgo. Amén. Ellos no lo apoyaban. Não estava apoiando. Alabanza al Señor. Cuando Moisés se enfrentó a Faraón, Ora como Moisés a enfrentar Faraó. que representa al diablo, Para representar para diabo. dejar ir al pueblo del Señor, Para que o povo do Senhor vai. para levantar pueblo para el Señor, Para plantar pueblo para o Senhor. él no tuvo el apoyo E não estava tendo apoio de todo el pueblo de de Israel. gente do povo de Y Israel. cuando Moisés se levantó E ora como Moisés alanta. y enfrentó a Faraón, E aí enfrentar Faraó. las cosas se pusieron peor, hermanos. Pois não vira pior, mano. Y el pueblo reclamó: E o povo a reclamar. ¿no es esto lo que te decíamos? Não te sabe aquilo que nós estamos pensando? Ahora las cosas se pusieron peor. Acabou a coisa vira pior. No estaban apoyando a Moisés, Não estava apoiando Moisés. no estaban defendiendo la causa. Não estava defendendo a causa. Bueno, para alabar al Señor. Quando palavra Senhor. Pero Dios con mano fuerte Pero Deus com mão duro. lo sacó a su pueblo, Saca seu povo de Egipto. fora de Egipto. Él mostró primeramente su poder, Ela mostrou em primeiro lugar seu poder. les mostrou sus señales Ela mostrou señal para que ellos puedan confiar en ese Dios grande, para poder confiar em Deus grande. para que ellos pudieran tener esa carga, Para não importa é carga. ese amor para Dios É amor é para Deus. y para la obra del E Señor. para a obra do Senhor. Y conocemos la historia del pueblo de E Israel. nós conhecemos a história do povo de Israel. Amén, un pueblo que murmuraba bastante. Povo que estava murmurando roupa. Amén. Cuando ellos salieron Ora que não sali. contento Contento. que al fin de no sé cuántos años, Depois de misa quanto anos. porque estaban 430 años en Egipto, Nós não estava 430 anos na Egipto. pero en esa trayectoria, Pero dentro da trajetória aí. cada momento se hicieron esclavos. Momento dado na vira cativo. Amén. Ahora son libres. Agora está livre. Dios los hizo libres. Deus a asina livre. Y salían con un gran botín de Egipto. Não estava sair com um grande botim fora de Egipto. Amén, hermanos, contentos. Contento. Alabando a Dios. Alabando a Deus. Amén. Apoyando a Moisés. Apoiando Moisés. Estaban con Não Moisés. estava com Moisés. Pero después de 3 días, Pero depois de 3 ahí dias. estaba Faraón. Aí não Faraó estava tá. La Biblia dice Bíblia está que bisa. ellos clamaron a Jehová. Una clama na Jeová. Pero cuando no vieron diferencia, Não mira a diferença. comenzaron a atacar a Moisés. Não começar a atacar Moisés. Cuando para alabar al Señor. Quando falava Senhor. Y Moisés E Moisés. cayó de rodillas. A cair na rodilha. La Biblia nos dice que otros A Bíblia não está bisa com outro não. cayeron de rodillas con A Moisés. cair na rodilha junto com Él Moisés. cayó de rodillas. A cair na rodilha. Y Dios estaba con E él. Deus estava com ele. Porque fue Dios quien llamó a Moisés. Deus é um que chama Moisés. Fue Dios quien dijo a Moisés: yo te voy a usar Deus é um que avisa Moisés me vai usar. para libertar a mi pueblo. Para libertar mi Pues pueblo. era la responsabilidad de Dios Pues estava a responsabilidade de de Deus. respaldar a su siervo. Para respaldar su servidor. Cuando el pueblo se levantó, Agora que o povo alanta. allí estaba el ejército de Faraón. O exército de Faraó estava teinando. Créeme que Moisés tampoco no sabía qué hacer. Queremos que Moisés tampouco não está aqui para assim. Mas Moisés simplemente estaba creyendo a Dios. Moisés simplesmente estava querendo de Deus. Estaba obedeciendo a Dios. Estava obedecendo a Deus. Entonces cuando el pueblo se levantó contra él, Agora que o povo alanta contra él ele. cayó de rodillas. Ela cai na Y rodilha. Dios le habló. E Deus está papo com Y Dios le ele. dijo: Deus levántate, sabe se lanta. alza tu barra, Alça bobara. alabanza al Señor. Glória a Deus. Qué precioso cuando Dios nos habla, Bonita aleluya. hora Deus papo conosco. Y Moisés se levantó Moisés
Moisés alanta. y alzó la vara, Ela alça vara. y el mar se partió en dos. E o mar, ela manga abre na dos. El pueblo pasó en seco. E o povo passa dentro seco. Qué milagro tan Que grande. milagre tão grande. Muchas veces decimos, O Bíblia nos avisa. si fuera Se nosotros, estava para nós, hubiéramos actuado diferente. nós atua diferente. Yo también quiero creer eso, E também que quer porque esse. es imposible, hermano, Impossível, Romana. usted pasar por un mar A bocana me meio la mão. seco. Seco. A un lado hay una muralla Aí vai na muralha de agua, de água. al otro lado una muralla de Quando vai agua. na muralha de água. Y después de 3 días, Depois de 3 usted dias. puede olvidar ese gran milagro. Quando olvidar é milagre grande, ei. Alabanza al Señor. A este lado del Mar Rojo É bana aqui de Lamancorá. murmuraron contra Moisés, Na murmurar contra Moisés. se levantaron contra Moisés, Alanta contra Moisés. no estaban allí pendientes. Não estava tendo pendiente. Aquí estamos, Moisés. Está nós aqui, Moisés. Díganos qué tenemos que hacer. Está nós que para assim. Estamos dispuestos a morir. Está disposto para morrer. Nós estamos back. No vamos a regresar Nós estamos back. a Egipto. Alabanza al Nós estamos Señor. back Egipto. Bueno, para alabar al Señor. Quando para lavar Senhor. No, murmuraron contra Moisés. Não, não murmurar Y contra Moisés Moisés. alzó la barra. Moisés alça Y bara. el mar se abrió. Ela manga abre. Pasaron en seco. Ela passa de seco. Cuando llegaron al otro lado, Quando chega outra banda. ahí estaban Aí festejando. não está haciendo fiesta. Amén. Estaban contentos. Está contento. Tuvieron una inspiración de una canción. Amén. Não há inspiração de Y cantica. María tomó la tamboreta. Maria Cueta Morém. Y ahí E cantaban. não estava a cantar. El poder se derramará, se O derramará, se poder lo derramará. derramar. Aleluya. Moisés es el hombre. Moisés de Humber. Estamos con esta obra. Esta que obra aqui. Apoyamos esta obra. Apoiar obra aqui. Apoyamos esta causa. Apoiar causa aqui. Pero después de 3 Depois días de 3 dias. no había Não agua. está tem água. Para alabar al Señor. Quanto para lavar Senhor. Y no estaban allí E não estava tendo. con Moisés. Junto com Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Que nós também assim. Vamos a cavar para buscar un pozo de Vai agua. cova para buscar poço de água. No, se levantaron contra Moisés. Não, na lanta contra Moisés. Alabanza al Señor. Ellos pudieron escoger para quedarse en Egipto Não por escolher para quedar na Egipto. o no, hermanos. Nós não, romana. Y se levantaron contra Moisés. Na lanta contra Moisés. Y así en todo el camino, hermanos. Assim na gente o caminho da Cuando romana. las cosas iban bien, Ora costa estava também bom. Não apoyaban estava a apoiar. a Moisés. Moisés. Defendían Não estava a defender. la causa É causa de Dios. de Deus. Y después otra vez había sequedad, no había agua. Depois a trombeta tem secura, não tem água. Se levantaron contra Moisés. Na lanta contra Moisés. Y Dios dijo a E Moisés, Deus avisa a Moisés. toma la vara, Toma a vara. golpea la roca Dá-lhe barranca. y agua E água. saldrá de esa roca. Lo sale fora da barranca. Amén, hermanos. Y Moisés lo hizo. E Moisés assim. Ellos volvieron a ver la gloria de Dios. Na volveu a que glória de Deus. Volvieron a ver que Dios estaba con Moisés. Na volveu a que Deus está com Moisés. Amén, hermanos. Y vino Amalek contra ellos. E Amaleca vem contra Nan. Amalek vino a pelear contra ellos. Amaleca vem brinca contra Nan. Y Moisés como líder se levantó. E Moisés, maneiro líder, a plantar. Amén. Y dijo a Josué, Ela avisa Josué. escógenos varones Escorre para nós barrão y Nan. sal a pelear contra Amalek. E sale brinca contra Amalek. Ve a defender esta obra, Josué. Vai defender obra aqui, Moisés. Busca hombres capaces, Vai buscar uma maná capaz. hombres que saben pelear. Uma maná que sabe Y brincar. ve a defender esta E obra vai defender obra aqui. en contra de Amalek. Contra Amalek. Ve a defender a nuestras familias. Vai defender nossa família, Nan. Ve a defender a nuestros hijos. Vai defender nosso Yunan. Ve a defender este pueblo Vai defender o pueblo en aqui. contra del enemigo. Contra o inimigo. Y Moisés le dice, E Moisés está y dizendo. mañana yo estaré sobre el cumbre del collado E amanhã lo meterei punta de cero. y la vara de Dios en mi mano. Com a vara de Deus de minha mão. Porque entre tanto Mientras, se dieron cuenta, na arripará, amén, que alzando la vara o ora estava a receber, había poder. está tem poder. Dios obraba milagros. Deus estava a obra Dios milagre. hacía cosas grandes. Deus estava a fazer coisas tão grandes. Una vara sin vida. Vara sem vida. Amén, hermanos. Pero que Moisés le entregó al Pero Señor como Moisés entreguei na Senhor, la vara de entrega. é vara de entrega. Ustedes van a pelear O Santa vai brincar, y yo voy a alzar la vara me lo vai receber. delante del Señor. Delante do Senhor. Y Josué hizo como Moisés le dijo E eu sou a assim maneira Moisés sabe y ser. fue a pelear Ela vai brincar con los de Amalek. contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron al cumbre del collado. E
E Moisés, Arão e Ura subiram na cabeça de cero. Unos ahí enfrentando al enemigo, Par enfrentando o inimigo. otros en el cumbre del monte, Outro de cabeça de cero. clamando al Señor, Clamando ao Senhor. orando a Dios, Haciendo oración a porque Dios. nuestras victorias Son nos victoria, lo ganamos Nos gané en oración. en oración. Es Dios que nos da la victoria. Dios está dando nos victoria. Para poder alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor. No peleamos en Facebook, hermanos. Não brinca riba Facebook, No peleamos en internet, Não hermanos. brinca riba internet, Peleamos de rodillas. Está brincando no dia. Ahí ganamos nuestras batallas. Aí não está ganhando nos Y batalha. tomamos posición para la obra del Señor. Está tomando posição para obra do Senhor. Defendemos la obra del Está Señor. defender obra do Senhor. Apoyamos la obra de Dios. Está apoiar obra de Deus. Para alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor. Y Moisés, Aarón y E Ur Moisés, Arão e Ur. subieron arriba Vão subir para arriba. en clamor. Tem clamor. Amén, hermanos. Y la Biblia dice que cuando Moisés alzaba su mano, A Bíblia tem visão que Moisés estava essa semana. Israel prevalecía. Israel estava a prevalecer. Mas cuando él bajaba sus manos, A hora que estava a barra sua mão, prevalecía Amalek. Amalek estava a prevalecer. Y Ur y Aarón E Ur e Arão se dieron cuenta de eso. a reparar esse. Moisés subió al monte Moisés subiu para y ribecer. alzaba sus manos al Señor. Estava a essa semana na Senhor. La Biblia dice en Timoteo A Bíblia tem visão em que Timoteo. tenemos que alzar manos santas al Señor. Especial semana santo na Senhor. Amén, hermanos. Amén. Y cuando puedan alzar su mano al E Señor, quanto por semana na Senhor. a su nombre sea la Em gloria. nome de glória. Amén. Y alzó sus manos. E estava essa semana. Y ellos E veían não estava a Moisés, Josué Josué. y los guerreros E guerreiro não. venciendo, Estava a vencer. avanzando. Avanzando. Pero Moisés, como hombre que era, Moisés mandou um homem que estava a sus manos se cansaban Sua mão estava a cansa. y sus manos se bajaban. Sua mão estava a barrar. Y el pueblo E o pueblo estaba perdiendo la guerra. estava perdendo a guerra. Y Moisés alzaba otra vez sus manos. Moisés aproveitou essa mão. Y otra vez ellos estaban ganando la guerra. E a trova não estava ganhando a guerra. Y se cansaba. E sua mão não estava a Porque cansa. como ser humano que somos, a veces nos cansamos. Só como ser humano que não está timbiando, está cansa. Y ahí E não. se necesita Mister. el apoyo apoyo de tu hermano, de tu hermana. E por um mão. Cuando para alabar al Quanto Señor. para alabar Senhor. A su nombre sea la Su gloria. nome é glória. A su nombre sea la Su gloria. nome é glória. Y Uri y Aarón se dieron cuenta Uri e Arão a reparar essa de esta situación. de situação. Amén, hermanos. ¿Y qué hicieron? E que quando nós Tomaron una piedra grande. nós com pedra grande. Pusieron esa piedra Nós poner pedra. debajo de Moisés. Baú de Moisés. Y Moisés con sus manos alzadas. E Moisés com sua mão na alto. Ellos pusieron la piedra Nós poner pedra. y guiaron a Moisés Nós guia Moisés. para sentarse. Para sentar. Porque no podía bajar sus manos. Se não por abaixo sua mão. Si bajaba sus manos, Se abaixo sua mão. el pueblo perdía la batalla. O pueblo estava a perder a Si batalha. mantenía sus manos arriba, Se manter sua mão arriba. el pueblo ganaba la batalla. O pueblo estava a ganhar a Con batalha. manos arriba, Com mão como arriba. pidiendo socorro al Señor, Era pedindo ajudança no Senhor. como reconociendo que es Dios Mas reconhecendo que está Deus. que está peleando por nosotros, Está brigando para nós. alzando las manos, Alzando manos. buscando solución donde de Dios, Buscando solução cerca de Deus. buscando ayuda donde de Dios, Buscando ajudança cerca de Deus. buscando que Dios nos defiende, aleluya. Buscando para Deus defender-nos. Amén, hermanos. Pusieron a Moisés sentarse sobre una Nós piedra. ponemos Moisés sentar arriba barranca. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém. Y dice allí, E está ensinando. y Aarón y Ur E Arão e Ur sostenían sus manos, estava a sostener sua mão. el uno de un lado É uma umbanda. y el otro de otro lado. E outro na outra banda. Amén, hermanos. Amén. Ahí estaban E não estava apoyando a Moisés, apoiando Moisés. agarrando sus manos. Garando sua mão. Amén. Ayudando a Moisés Ajudando Moisés. para que haya firmeza en sus manos. Para portar firmeza de sua mão. Uno a cada lado. Na cada banda. Apoyando a Moisés, Apoyando aleluya. a Moisés. Cuando para alabar al Quando Señor. para alabar Senhor. No tuvieron miedo de Amalek. Não estava de medo de Amalek. No salieron corriendo. Não sale corebai. Pero enfrentaron. Para não enfrentar. Defendieron la A obra. defender obra. Apoyaron al siervo del Señor. Para apoiar esse servidor de Cuando Deus. para alabar al Señor. Amém. Amén, hermanos. Y Josué ganó la batalla. Josué a ganha a batalha. Y mira lo que dice el 14. Aqui está avisando Dias 4. Y Jehová dijo a Moisés: Agora é Senhor avisa Moisés. escribe esto para memoria en un libro. Escreve essa aqui de book como comemoração. Y di a Josué: E procurar para você entender. ya Dios sabía E a Deus estava a sacar. que Josué iba a ser el sucesor de Moisés. O Josué estava a ser sucessor de Moisés. Y di a Josué E pensa José. que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. A melhor quita o recuerdo de Amalek completamente fora do cielo. Amén, hermanos. Y así estaban apoyando. Assim não estava apoiando. Números 13.
Números 10:3. apoyando Apoyando y defendiendo y defendiendo la obra de la Dios. obra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque si el enemigo entra, Entonces el enemigo 30 amén, destruye, está destruido. hace una ruina, Está haciendo un ruina. destruye nuestras familias. Destruir nuestras familias. Hay que defender Este defender la obra del la Señor. obra del Señor. A su nombre sea la A su gloria. nombre gloria. Números 13, Número 10:3, versículo 25. versículo 25. Conocemos la historia Nos conoce la historia. que cuando el pueblo, después de un año, El pueblo después de un año, llegaron al punto llegan al punto para cruzar, cruzar, para conquistar. conquistar. Amén, hermanos. Y Moisés mandó a 12 príncipes, Y Moisés mandó a 12 príncipes amén, para ir a reconocer la tierra, para ir a reconocer a tierra. para ver cómo es la tierra, Para ver como a tierra está. si es tierra fértil, Esta tierra fértil. y traer pruebas, Y trazer prueba. amén, fruto de esa tierra. Fruto de tierra. Alabanza al Señor. Y dice en el versículo 27 Y en el versículo 27 que dice ciertamente fluye leche y miel. que tiene leche y miel en abundancia. Y este es el fruto de ella. Y esa aquí está su fruta. Amén. Dijeron que es tierra buena, Não bisa que tão bom terra. como Dios nos prometió. De maneira Deus se permite nós. Pero dijeron allí, Não bisa que não. mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Sin embargo, o pueblo que está vivo de terra está forte. Hay ciudades muy grandes y fortificadas. Está tanta fortificada e mais grande mesmo. Hay gigantes allí. E además nós mira descendiente de gigante. Amalek habita allí. Amalek está vivendo. Amén. Estaba diciendo, enumerando, Não está visando, numerando. amén, las imposibilidades para ellos. É impossibilidade também não. Amén. Ellos, un año atrás, Não ano atrás, vieron cómo Dios destruyó a Egipto, não mira quando Deus destruiu Egipto. que era un país más poderoso de ese tiempo. Estava país mais poderoso de tempo aí. Amén, hermanos. Eso tuvo que, amén, que motivar su fe, Essa aí mistério motiva na fé. aumentar su fe, Aumentar na fé. que de igual manera que Dios destruyó a Egipto, O mesmo coisa que Deus destruiu Egipto. Dios va a destruir estas naciones también. Deus vai destruir a nação aí também. Alabanza al Señor. Y ellos estaban influenciando al pueblo. Não estava influenciando o pueblo. Estaban dando un mensaje, un reporte negativo al pueblo. Estava dando mensagem, reporte negativo no pueblo. Estaban afectando la fe del pueblo. Estava afetando a fé do pueblo. Pero en el versículo 30, No versículo 30. entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. E ora aí Caleb acalma o pueblo delante de Moisés. Hizo callar. Ela lá que era quieto. Alabanza al Señor. Porque allí estaba Moisés, el hombre de Dios, Só aí Moisés estava em nome de Deus. diciendo que tenemos que cruzar. Sabe que nós temos que cruzar. Pero el pueblo se levantó O pueblo alanta. por el mal reporte de los 10 espías. Dor de mal reporte de 10 espias. Pero Caleb se levantó Pero Caleb alanta. y alzó su voz Ela alça sua voz. y hizo callar al pueblo. Ela que o pueblo que era quieto. Y dijo, Ela avisa. subamos luego Ela não sube, y vai. tomemos posesión de ella, E toma posição de Jay. porque más podemos nosotros que ellos. Pastor, seguramente não está pensando. Amén, hermanos. Él se levantó, Ela alanta. aunque estaba en minoría, Aunque estava em minoria. aunque 10 daban un reporte Aunque diferente. 10 dão reporte diferente. Él se levantó de parte de Dios Alanta de parte de Deus. y los exhortó. Ela exorta. Nosotros podemos más que Nós ellos. por mais que não. Para alabar al Señor. Amém. Mas los varones que subieron con él Mas Roma não que vai junto com ele. dijeron, Avisa. no podemos subir contra aquel pueblo, Nós não por vai contra o pueblo aí. porque es más fuerte que nosotros. Nós sobrananta muito mais forte que nós. Amén, hermanos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Nós não uma Israel mal reportaje. Alabanza al Señor. En el 33 dice, también vimos ahí gigantes. Essa bisa também não se mira gigante na aí não. Ellos vieron Não mira. cómo Dios destruyó al pueblo de Egipto Quando Deus destruiu o pueblo de Egipto. cuando trataban de cruzar el Mar Rojo. Orang por passa de la mancora. Ellos vieron Não mira. que ni siquiera tuvieron que pelear. Ni siquiera na mestra brinca. Dios peleó para ellos. Deus a brinca para nós. Dios mandó plagas, Deus a manda plaga nós. 10 diferentes juicios. 10 diferentes juicios. Ellos pudieron ver Não por a mira. que Dios tenía Que recursos. Deus tem recurso não. Alabanza al Señor, ¿o no, hermanos? Amém. Ellos vieron cómo Dios venció a Amalek. Não por a mira com Deus a vence Amalek. Alabanza a Jesús. Pero de todas formas no escogieron Pero torna nós corre. para apoyar la obra del Señor. Apoiar a obra do Senhor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. E ora a congregação a grita.
alzarán voz y grita. Y el pueblo lloró aquella noche. Y el pueblo ahí llora esa noche. Y no crees que estaban quebrantados, hermanos. No quiere la persona estaba quebrantando. Era un lloro de rebeldía. Un lloramento de rebeldía. Era un lloro porque no podían hacer lo que ellos querían. Un lloramento persona no por hacer lo que estaba aquí. Alabanza al Señor. Y se quejaron contra Moisés. Y nada queja contra Moisés. Se quejaron contra Aarón. Nada queja contra Aarón. Alabanza a Jesús. Mira lo que dicen. ¿Qué te avisa? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Yo no se morir en la tierra de Egipto. O en ese desierto. Yo no se morir en el desierto. Ojalá muriéramos. Marenos para morir. Ellos pidieron. Nada pedir. Ellos llamaron la Nada muerte. llama muerto. Para poder alabar al Señor. ¿Cuánto palabra Señor? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para qué el Señor está trayendo na tierra aquí? Para caer a espada. Para nos morir para medio de espada. No estaban defendiendo la obra. No estaban defendiendo obra. No estaban apoyando la obra. No estaban apoyando obra. No estaban motivando a los hermanos No estaban motivando a hermana. para seguir adelante. Para seguir para adelante. Esta obra tiene que avanzar. Obra que tengo que avanzar. Y a veces en el camino Y te enviar para caminar. nos vamos a encontrar con montes, No sabes hacer una. con dificultades. Con dificultad na. No es motivo para regresar. Está motivo para ir back. Es motivo para enfrentar. Está motivo para enfrentar. Cuando usted enfrenta, usted va a ver las manos del Cuando Señor. puede enfrentar, lo va a mirar en manos del Señor. Ahora para alabar al Señor. ¿Cuánto palabra Señor? Amén, hermanos. Y dice, ¿Qué te avisa? ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? No también no se va a volver back a Egipto. Y allí dijeron, vamos a buscar otro líder. Y nada avisa, la nos busca otro Y líder. vamos a regresar a Egipto. Nos va back a Egipto. Y Moisés y Aarón cayeron de rodillas Y ahora Moisés y Aarón atiran curva para una delante de toda esa multitud. delante de la multitud. Usted puede imaginarse, Voy a imaginar, ¿ves? amén, un pueblo grande y enojado, Un pueblo grande y rabiado. pensando que el líder y su Dios Pensando que el líder y nan Dios. querían mal para ellos. Estaba que malo para nan. Y lo único que Moisés y Aarón pudieron hacer, El único cosa que Aarón y Moisés por así. caer de rodillas Cair na rodilla. y clamar al Y Señor. claman al Señor. Pero mira lo que dice el versículo Y 6. aquí que você está bisa. Y José, hijo de Nun, Eu sei o homem de Nun. y Caleb, hijo de Jefone, E Caleb e o homem de Jefone. que eran de los que habían reconocido la tierra, E isso não aba espiona terra. rompieron sus vestidos As que não panha não. y hablaron a toda la congregación. E não a papia com inteira congregação. Cuando esa situación se presentó, Uma situação aqui apresentar. estos dos É varones, dois barões aí. estos dos É príncipes, dois príncipes aí. aunque todos estaban en contra, Aunque tu estava em contra. ellos escogieron Não escorrer. para creer a Para Dios. querer Deus. Ellos escogieron Não escorrer. para apoyar la obra. Para apoiar a Ellos obra. escogieron Não escorrer. para defender la obra. Defender obra. Y Moisés y Aarón estaban E allí Moisés e Arão estava treinando. clamando. Clamando. Ellos pasaron delante, Van a pasar adelante. rompieron sus vestidos Las que eran y paña. enfrentaron a toda esa multitud. La Aleluya. entera multitud. Ahora para alabar al Señor en esta Vamos a alabar noche. al Señor. A su nombre sea la Su nombre gloria. de gloria. A su nombre sea la Su gloria. nombre de gloria. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. Ah, papi, cuenta la congregación de Yuna de Israel. El versículo 8. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Si el Señor está contento con nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos lo entregará. ahora Él nos iba a nos na terra aqui do Una nosso. tierra que fluye leche y miel. Terra que tem leite e miel en abundancia. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, Solamente no rebeldia contra el Señor. ni temáis al pueblo de esta tierra, Ni no tenga miedo del pueblo de porque tierra. nosotros los comeremos como pan. Sobra nanta nos pan. Su amparo se ha apartado de ellos, Não proteção ao ano que está fora de nós. y con nosotros está Jehová. No lo temáis. E o Senhor está conosco. Não tenha medo de nós. Alabanza al Señor. Aleluia. Cuando todos estaban hablando Ora, negativamente, quando tu estava de papel negativo, ellos se levantaron. não alanta. Alabanza al Señor. Aunque eran dos, aleluya. Aunque eran dos, Aunque estaban en la minoría, alabanza al Aunque Señor. estaban de minoría, Levantaron porque creían en não Jehová. alanta, você não quer de Jeová. Y dieron un mensaje positivo. Não dá um mensagem positivo. Dios está con nosotros. Deus está conosco. Lo vamos a vencer, aleluya. Deus lo vai vencer, não. Cuando por alabar al Señor. Quando palavra Senhor. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Mas a inteira congregação avisa para pedra, não. Usted se puede imaginar ahí Vou imaginar, não. los cuatro, Não quatro. Moisés y Aarón ahí. Moisés com Arão e não. ¿Qué haría usted en una situación así? Que abuelo hace de uma situação assim, não. ¿Qué haría usted? Que abuelo hace. Usted tal vez ponía 2 pasos atrás Quizás lo vou dar 2 tapas atrás. y mentalmente, E mentalmente, sin mover sus labios, se mover bo lep, não.
Dios, ayuda a tu siervo allí, Señor. Dios, yo era servido na ina. Lo van a Nanda vai matar. matar na. Padre, ayúdalo mentalmente. Tato, ayuda na O mentalmente. usted haría como Moisés y Of lo Josué, bahasi manera Moisés y Josué. creyendo a Dios. Queriendo Dios. Lo que Dios trató contigo todos estos años. So Dios se trata com entere ayana. Dios los llevó por un camino. Dios se iba nan pun caminda. Pudieron ver la gloria de Dios. Nan por mira e gloria de Dios. Pudieron conocer a Dios. Nan por conocer Dios. Sabían que Dios estaba con Moisés. Nan tabata saco Dios está com Moisés. Sabían que era la obra de Dios. Nan tabata saco de obra de Dios. Alabanza al Señor. Ellos dos escogieron para estar adelante Nan Dios escoge para y adelante. enfrentaron a esa multitud Y nan enfrentar a multitud. y le dieron un buen reportaje. Nan dando un bom Y reportaje. esa multitud tomó piedras. E a multitud está com piedra. Alabanza a Jesús. ¿Y qué dice la palabra? E que palavra da bisa? ¿Qué dice la palabra? Que palavra da bisa? Alabanza a Jesús. Entonces toda la multitud habló a piedrearlos. Inteira em congregação a bisa para piedra, não com piedra. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel. E ora a glória do Senhor aparecer dentro de reunião na tur e yuna de Israel. La gloria de Dios se A apareció. glória de Deus aparecer. El respaldo de Dios apareció. O respaldo de Deus aparecer. Cuando para alabar al Señor. Quando palavra Senhor. Y Dios su gloria descendió. E Senhor sua glória descender. Inmediatamente todos aquellos se pusieron tranquilos, alabanza al E nessa Señor. altura vira tranquilo. Dejaron sus piedras caer. A gran piedra não cai. Y ahí Dios llamó a E Moisés nan Deus se chama Moisés. para hablar con su siervo. Cuando para alabar al Señor. Para com seu servo. A su nombre sea la Seu gloria. nome é glória. Apoyando Apoiando. y defendiendo E defendendo. la obra del Señor. E obra do Senhor. Amén, hermanos. Y ahí Dios habló a ellos. E nan Deus apapia com nan. Dios habló a su pueblo. Deus apapia com seu pueblo. En el versículo 30 dice, Versículo 30 da bisa. alabanza a Jesús, vosotros la verdad no entraréis en la tierra, Seguramente vosotros no vinden etera. por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vosotros no vinden etera caminho mi ajura de estabelecer vosotros, com exceção de Caleb, e o homem de Jefone, e Josué, e o homem de Nun. Entonces Dios habló Deus apapia. a este pueblo rebelde, É pueblo rebelde. pero era pueblo de Dios. Estava o pueblo de Deus. Y Dios decretó su E juicio. Deus a decretar seu juízo. Ustedes dijeron, E na avisa. es mejor morirse en este desierto, Também eu morri no deserto. pues van a morir todos en ese Agora desierto. você tur também morri no deserto. No van a entrar. Você não também drenta. Solamente Josué y Caleb Solamente Josué e Caleb. van a pasar este Jordán. Lo vai passar o Jordão. Van a cruzar este río. Lo vai cruzar o rio. Van a conquistar. Lo vai conquistar. Porque aunque la mayoría estaba en contra, So, aunque a maioria estava em contra, ellos dos escogieron para creer a mí. não Deus escolheu para querer-me. Cuando puede alabar al Señor, Quando palavra Senhor, a su nombre sea la gloria. seu nome é glória. Dios quiere que usted tome posición, Deus quer para tomar posição, apoyando y defendiendo la obra del Señor. apoiando e defendendo a obra do Senhor. Y otra generación se levantó, Josué capítulo 1. E outra geração alanta, Josué capítulo 1. Amén, sus hijos. Sou Yunan. Amén, hermanos. Que vieron todo eso Não Yunan com a miratura aqui. y aprendieron. E não assim, Amén. Ellos dieron vuelta en el desierto. não dar ronda no deserto. No podía entrar. Não pode adentrar. Un pueblo no puede conquistar si no cree. Pueblo não pode conquistar se não quer. No pueden conquistar si no son uno. Não pode conquistar se não está uno. No pueden conquistar si no creen Não conquistar se não está uno. en la visión, Quer de visão. en esa meta. De meta. Alabanza al Señor. Pero cuando todos murieron, Pero ahora cultura muere. se levantó una otra generación Outra geração alanta. que sí creía a Dios. Se estava a querer Deus. Una generación que apoyaba y defendía la obra del Señor. Uma geração que se estava a apoiar e defender a obra do Senhor. En Josué capítulo 1, versículo 16, Josué capítulo 1, versículo 16. dice la palabra del Señor. Palavra do Senhor está avisa. Entonces respondieron a Josué, E não a contestar Josué. y aquí estaban para cruzar Aqui não estava a parar para cruzar. el Jordán. Jordão. Moisés ya murió Moisés já moricava. y Josué era el líder ahora. E o Josué estava o líder. Todos los de 20 años arriba murieron. Tudo isso de 20 anos vai arriba morrer. Alabanza al Señor, amén. Porque Dios no hace excepción de personas. So Deus não está a exceção de pessoas. Hay personas que dicen, Tem pessoas não está es vista. imposible É impossível. que tantas iglesias Portanto, igreja no están correcto. não está correto. ¿Cree usted que toda esa gente Você quer tudo gente na ei? se va a perder? Vai perder. Si no obedecen la palabra, todo se pierde. Se não está obedecer a palavra, tudo vai perder. Mira cómo Dios, amén, mató. Não há com Deus sabe matar.
miles si no es millones, sino te millones na amén, de ese pueblo di pueblo que no quería obedecer a Dios. que no quiera obedecer a Dios. Dios no puede conquistar Dios no por conquistar con gente incrédula. con gente na incrédulo. Dios no puede conquistar Dios no por conquistar con gente que no quiere apoyar con gente que no quer apoiar o defender. ou defender. Porque cuando vamos a conquistar, Sobre a hora nos vai conquistar. vamos a desafiar Nos vai desafiar el reino de oscuridad. el reino de escuridad. Cuando vamos a un campo misionero, Agora que nos vai campo es missioneiro. para quitar del diablo Tá para arrancar fora o diabo. su autoridad sobre esa isla, Autoridade de Israel. sobre ese país. Debe país Vamos a aí. enfrentar Nos vai el enfrentar poder de los poderes de o oscuridad. poder na escuridade. Y se necesita un pueblo unido, E Mester tem pueblo un unido. pueblo que cree Pueblo que tá que cuando querendo. viene dificultad, Agora a dificuldade vem. están allí para apoyar, Até aí não para apoiar. para defender. Para defender. Cuando parece que no hay nada, Agora parece que não tem nada. cuando parece que no hay Agora agua, parece que não tem cuando água. parece que no hay pan, Agora parece que não tem pão. están allí porque han creído en Jehová, Isso não quer de Jeová. que Él abrió las puertas Ela abre porta na. para poder alabar al Señor. Quando falava Senhor. Y ahora otra generación Agora outra geração. que dicen a Josué. Da bisa na Josué. Entonces respondieron a Josué Na contestar a Josué. diciendo: Dizendo. nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado Tu lo que vai ordenar nos lo hace. e iremos a donde quiera que nos mandes. E uno que vai mandar nos lo vai. Están diciendo con otras palabras: Está avisando com outra palavra. nosotros vamos a apoyar la obra del Señor. Nós vai apoiar a obra do Senhor. Nosotros vamos a defender la obra del Señor. Nós vai defender a obra do Senhor. De la manera que obedecimos a Moisés Mas coisas que nós obedecemos Moisés. en todas las cosas, Dentro cos. así te obedeceremos a ti. Assim nós lo obedecemos. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Solamente que o Senhor Deus seja cubo, maneira estava com Moisés. No vamos a seguir el hombre, Nós só vai seguir o homem. vamos a seguir el hombre de Nós só vai Dios. seguir o homem de Deus. Vamos para alabar al Señor. Amén, hermanos. Amém. Y cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento Quem com rebeldia contra o ordem y no obedeciera tus e palabras não obedecer a palavra não. en todas las cosas que le mandes, Dentro cos lo que vou mandar que muera. é Mr. Word matar. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Solamente seja forte e tenha coragem. Josué, sea valiente, Josué tenha coragem. sea fuerte. Seja forte. Tú eres nuestro líder. A bota nos líder. Te vamos a apoyar. Nós vai apoiar. Vamos a estar contigo. Nós vai estar cubo. Vamos a estar con la obra. Nós vai estar com obra. Vamos a defender la obra. Nós vai defender obra. Sea valiente. Seja valiente. Sea fuerte. Seja forte. Porque no es fácil. Isso não está fácil. Ellos vieron Não mira. como sus padres Como tata, não. se levantaron contra Moisés. Alanta contra Moisés. Ellos vieron Não mira. el sufrimiento de O Moisés. sofrimento de Moisés. Amén. Como Moisés peleó con ese pueblo. Como Moisés brinca que pueblo aqui. Luchó con ese pueblo Lucha que pueblo. para llevarlos Para arriba, não. a conquistar. Amén, Vai hermanos. conquistar. Sea fuerte. Sea fuerte. Sea valiente. Sea valiente. Te vamos a apoyar. Nós vai apoiar. Como Aarón y Ur apoyaron a Moisés. Arão e Ura apoiar Moisés. Pero que Dios esté contigo. Pero que Deus está cubo. Amén, hermanos. En Lucas 1, Em Lucas 1, apoyando y defendiendo la obra del Señor. apoiando e defendendo a obra do Senhor. En Lucas 1:28, Em Lucas 1:28, alabanza a Jesús. Cristo vive. Cristo está viva. ¿Qué posición tú tienes? Que posição botim? ¿Qué posición usted toma? Lucas 22 es, no uno, Lucas 22. Lucas 22. Amén. ¿Estás al lado viendo las cosas? Você está parando na banda o acturcos? ¿Estás apoyando silenciosamente? Você está apoiando quieto? ¿O alabanza a Jesús? ¿O lavas las manos, te lavas tus manos como Poncio Ou Pilatos? você lava a bomana maneira Pôncio Pilato? Cuando para alabar al Señor. Quando para lavar Senhor? En Lucas 22:28 Lucas 22:28. dice el Señor: Senhor está bisa. pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. E você está ensinando aqui a mi lado de mi prueba. Não? Amén, hermanos. Los apóstoles, O apóstolo lá, los discípulos Los discípulos estaban con Jesús. estava com Jesus. Amén. Cuando Él hacía milagros Quando estava assim milagre, y la gente seguía a Jesús, ele não estava seguir Jesus. allí estaban. E não estava tá. Pero cuando la gente rechazaba a Jesús, Agora ele não estava rechazar Jesus. allí estaban con Jesús E también. não estava com Jesus Cuando também. Jesús predicó un Agora mensaje Jesus está predicando mensaje tremendo, tremendo. todos se fueron. Tu rende vai. Ellos quedaron con Jesús. Não queda com Jesus. Amén. En las dificultades Tem dificuldade não. estaban allí con Não Jesús. estava tendo com Jesus. Cuando querían apedrear a Jesús, Quando era piedra Jesus. allí estaban con Jesús. E não estava com Jesus. Cuando vinieron para tomar a Jesús, Quando
na bim papai com Jesus. Ahí estaba Pedro defendiendo a Jesús. E na Pedro estava defendendo Jesus. Amén. Estaban con Jesús Não estava com Jesus. cuando caía gloria, Ora glória estava pero caindo. estaban con Jesús Ora estava com Jesus cuando também. había dificultades también. Ora tem dificuldade também. Amén. Cuando lo atacaban también. Ora quando estava ataque. Cuando lo llamaban hijo de fornicación. Ora estava também yuri Cuando lo fornicação. calumniaban. Ora estava calumnia. Cuando lo llamaban hijo del diablo, llamaron a Jesús. Na chama Jesus yuri diabo. Allí ellos apoyaban a Jesús. E não estava apoiando Jesus. Estaban con ellos. Estava junto com ele. A veces celosos. Enviava luz. Amén, hermanos. Cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, Ora samaritana não quer receber Jesus. dijeron Juan Avisa. y Jacobo: Juan e Jacobo. Señor, permítenos mandar fuego y quemar a todos ellos. Senhor, permite-nos para a candela e queimar tudo. Y Jesús los corregía: no, así tampoco, así tampoco. Não, assim não tampouco. Tenemos que salvar a ellos también. Você salva não também. Aunque están oponiéndose, Aunque não está oponiendo. no entienden ahora. Não está compreendendo Pero agora. nosotros Pero nós. tenemos que ser un solo pueblo. Você está pueblo. A su nombre sea la Su gloria. nome é glória. Amén, hermanos. Y por vosotros los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, E você está ensinando a quedar a meu lado de minha prova, não? yo pues os asigno un reino, E minhas coisas me está laga reino para você. como mi Padre me lo asignó a mí, Minhas coisas com minha tata alaga reino para mim. para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando los 12 tribus de Israel. Para você comer e beber na minha mesa de meu reino e você lo sinta arriba do trono para juzgar e 12 tribunais de Israel. Amén. Jesús estaba diciendo a Jesus ellos, estava avisando não. ellos estaban con él Quando estava junto com ele, en sus pruebas. de sua prova não. Amén. Cuando él estaba en agonía. Ora que estava de agonia. Amén. Cuando vinieron, iban a venir para Ora que matarle. não estava também para matar. Ahí estaba Pedro. E não Pedro estava tá. Ahí estaba Juan. E não Juan estava Ahí estaba Jacobo. Jacobo estava treinando. Tratando de orar con él, pero estaban allí, alabanza al Señor. Curbando na oração com ele, pero não estava treinando. ¿Cuál para alabar al Señor? Alabado Quando Dios. falava Senhor, A su nombre sea la a seu gloria. nome é glória. Amén, hermanos. En Mateo 26, E Mateus 26, alabanza a Jesús. Usted tiene que mostrar eu tenho que mostrar dónde está parado. onde você parar. Mateo 26, 35. Mateus 26, 35. Pedro le dijo: Pedro disse, aunque me sea necesario morir contigo, hasta se me tem que morrer junto com no te negaré. lo me não negabo. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. E tu eres discípulo, não avisa minhas Le coisas. dijeron: Jesús, Não avisa Jesus. te apoyamos. Nós está apoiado. Vamos a defender esta causa de Nós Dios. também defender a causa aqui de Deus. Defender el reino de los cielos aquí en la Nós tierra. também defender o reino de céu aqui na terra. Si es necesario morir contigo, Hasta se me este morrer junto com moriré. nós lo Pero morrer. defendiendo el evangelio del poder, alabanza al Defendendo o Señor. evangelho de poder. Tomaron posición. Haga tu uma posição. Estaremos contigo. Nós está junto com Amén. Te vamos a apoyar. Nós também apoiar. Vamos a apoyar esta Vai obra apoiar a obra aqui. que es de Dios. Puta de Deus. Ahora para alabar al Señor. Quando falava Senhor. Y todos los discípulos dijeron lo E mismo. tu eres discípulo, não avisa minhas coisas. Amén. Aquí vinieron pruebas muy fuertes. Porque preparam fuerte bem. Y cada uno tiene su límite. Cada tem um limite. Pero ellos pronunciaron su Pero posición. não pronunciar na posição. Mostraron dónde estaban parados. Não mostrar onde não está parar. El diablo sabía Diabo estava taçado. que con ellos Tu não. no se podía meter. E não pode meter. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. Su nome é glória. En Juan 19:11, Em Juan 19, Jesus. hermanos, Irmã, aquellas personas tem pessoa não. aquellas É pessoa não. que no toman posición, hermanos, Não está toma posição, irmã. yo no me meto en eso, Não está me serán meter aí. culpables, Não está culpável. amén, de la maldad E é maldade. que está haciendo, hermanos. Não está haciendo. Mira lo que dice en Juan 19:11. Aqui Juan 19, Jesus da bisa. Alabanza a Jesús. El versículo 10 Versículo 10, dice la palabra. palavra da bisa. Estamos terminando en esta noche. E não está terminando a noite. Entonces le dijo Pilato: E ora é Pilato avisei. ¿a mí no me hablas? Bom, não está papo comigo. ¿No sabéis que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Bom, não sabe como tem autoridade para dar liberdade e como tem autoridade para crucificar. Ahí sí Jesús tuvo que abrir su boca. E assim Jesus me será abrir sua boca. Porque Jesús dijo: este hombre está loco. Jesus avisei, mas que está louco. Y le dijo: E Jesus avisei. ninguna autoridad tendrías Lo contra mí Logo não estava tendo nenhuma autoridade para mim. si no te fuese dada de arriba. Se essa aí não aguardo nada, vou for de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado
tiene. Pesei, es un qua entregami na nabo típica más grande. Amén. Y recuerda esta parte. Guarda parte ei. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pesei, es un qua entregami nabo típica más grande. En Mateo 27, De Mateo 27. y ahí terminamos en esta Y noche. no está terminado en noche. Mateo 27, versículo 24, Mateo 27, versículo 24. dice: Te avisa. viendo Pilato que nada adelantaba, Y ahora Pilato a mira que no estaba teniendo logro de nada, sino que hacía más alboroto, mas con más bien un desorden a comenzar. tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Él coge agua y él lava su mano delante de la multitud, pisando. inocente soy, Mita inocente. inocente soy yo de la sangre de este justo. Mita inocente de sangre de hombre justo. Allá vosotros. Ese es el asunto. Él pensó Él piensa. con lavar sus manos Donde lava su mano. de ese asunto, Y el asunto es. no iba a tener pecado. Él no estaba sin picar. Pero Jesús le dijo Pero Jesús avisé. en Juan 19:11, De Juan 19, Jesús. amén. Por tanto, el que a ti me ha entregado, Ese es un entregar mi nabo. mayor pecado tiene. Sin picar más Pero grande. tú también tienes falta, Pilato, Pero a vos también te falta, Pilato. porque tienes su autoridad. Nosotros vos tienes autoridad. Aunque ellos se oponen, Aunque no oponer, tienes su autoridad para soltarme. vos tienes autoridad para lavar mi los. Pero escogiste Pero vas a coger para lavar tus manos, para lavar vos manan. para evitar problemas para usted. Para evitar problemas para vos mismo. Yo no me voy a meter en este asunto. Métame en este asunto. Lavo mis manos. Mira, lava mi mano. Son hermanos cobardes La rumana cobarde. que no apoyan y defienden la obra del No Señor. apoya y defender obra del Señor. Y Dios le dijo: Dios avisé. no porque lavaste tus manos, La paso a lava vos manan. no tienes culpa. Sé que me amo, no te Porque culpa. yo te he llamado Eso me ha llamado. para defender la justicia de Dios. Defender justicia de Dios. Yo te he llamado A mí ha llamado. para defender el reino de los cielos. Defender el reino del cielo. Él lavó sus manos. Él lava su mano. Y así hay creyentes Así hay creyentes, que ¿no? lavan sus manos. Están lavando las No manos. están allí No está ahí nada. para defender Va a defender lo que es de ellos. Lo cuarta de Nan. Aleluya. Lo que es de Lo ellos. cuarta de Nan. Lo que es de ellos. Lo cuarta de Nan. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Porque aquí usted recibe comida. Aquí no botar comida. En el reino de los cielos que es aquí. El reino del cielo que está aquí. Donde nos reunimos. También nos está reunido. Dios nos bendice. Dios está bendicionando. Dios nos sana. Dios está sana. Dios nos llena. Dios está llena. Danzamos. Nos está danza. Hablamos lenguas. Propia lengua. Amén. Dios nos Dios guarda. está guardando. Aleluya. Aleluya. Y ahora haces como Poncio Pilatos. Ahora estás en Poncio Pilato. Lavando tus manos. Está lavando manos. Y no estás apoyando. Y vos no estás Y no apoyando. estás defendiendo. Vos no estás defendiendo. Lo que es de Dios. Lo cual es de Dios Dios. ve esa actitud. Dios está mirando actitud. Y dice: Y esta pisa. cobarde. Cobarde. Tú tienes falta también. A vos también te falta. Mayor tiene falta. Mayor te falta. Es Aquellos un an. que te entregaron a mí. Entregado a mí. Pero no vas a salir como inocente, Pero no te Pilatos. vas a salir inocente, Pilato. Porque tienes autoridad, Pilato, A vos tienes autoridad, Pilato. para soltarme. Para lagarme los. Y no lo hiciste. Digo, no así es. Sin tu amén. Sin vos, amén. Sin tu decisión. Sin vos decisión. Ellos no pueden crucificarme. No por crucificarme. Ellos no pueden crucificarme. No por crucificarme. Pero Pilato, Pero Pilato. amaste más tu posición Vos estimabas posición más. que defender a Tú Cristo. defender a Cristo. Pues tienes falta tú también. A vos también te falta. Oh, lavaste tus manos. Lavaba manan. Pero esa agua no puede lavar tus pecados. Pero agua no por lava por picana. Pero está de pie en esta noche. Espalanta para ver noche. Apoyando y defendiendo la obra del Señor. Apoyando y defendiendo la obra del Señor. Cuando vamos a entrar a un Ahora nos país, va a entrar en tu país. es para enfrentar Para enfrentar los poderes de oscuridad. el poder de la oscuridad. Es para arrebatar con Para fuerzas arrancar con fuerza. las almas del diablo. Alma no por el Es diablo. enfrentar al príncipe que está por esa isla. Para enfrentar el preso de arriba de isla. 3 veces 3 viajes. esta obra Obra aquí. trató de entrar a San Martín. A Purba 30 en Marte. Primero estaba allí Milagritos En la promesa estaba Milagrito. con unos hermanos allí. Con algún rumán y nan. Y el local donde ellos congregaban se quemó. El lugar que me estaba a congregar Kima. Después fue hermana Lucy, defunta Lucy. Después estaba nuestro hermano de fundo rumán Lucy. Amén, que fue también También abai. por unos meses allá. Un par de luna y Y por último hermana Nusha. Último rumán anuncia. Alabanza a Jesús.
Pero todavía creo Pero te ainda me te quiere. que podemos conquistar a San Martín. Nós podemos conquistar San Martín. ¿Cuántos lo creen? Quanto te quieres aqui? ¿Cuántos lo creen? Quanto te quieres aqui? Necesitamos de esas personas. Se você é persona não. Amén, que son intercesores. Você é intercessor Que van a parar en la cumbre. Você vai para ribeiro. Tal vez usted dice, ya yo no puedo ir. Você não pensa, ai, me bobai. Pero tu oración, Pero oração. para vencer en oración, Vencer de oração. alzando tus manos como Moisés, Alçando a mão na maneira Moisés. alabanza al Señor, Gloria a Dios. para reclamar esa isla para el Para Señor, reclamar isso aqui para o Senhor. orar para aquellos Orar as orações que están dispuestos Tu está disposto a ir en la batalla, vai de batalha. a enfrentar Enfrentar al diablo y sus demonios, o diabo e seu demônio não. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Gracias, Señor. Danke, Y Senhor. ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? El altar está abierto, alabanza a Jesús. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón. Puedes pasar en esta noche Por passar a noite. Por mi a clamar a tu Dios, Clamando a Deus. a decir al Señor, heme aquí, Diz ao Senhor, está-me aqui. aquí estoy, Señor. Está-me aqui, Senhor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh Padre Celestial, Dios de gloria, Pai celestial, Deus de glória. tu palabra nos dice, A Señor, palavra está dizendo, Senhor. que hasta en la última hora Na última hora. usted estará llamando hombres y mujeres Agora está chamando homem e mulher. para llevar tu palabra, Dios mío. Arriba a palavra, meu Oh Deus. Dios, en el nombre de Jesús, Deus, em nome de Jesus. aquí estamos, Señor, Hasta nós aqui, Senhor. levantándonos, Dios mío, en tu presencia, Cantando de minha presença. rogándote, Dios mío, Rogando na voz, que Senhor. entregues esta humanidad en nuestras manos. Vou entregar a humanidade aqui de nós. Entréganos las naciones. Entregar-nos em nações. Oh Señor, entréganos esas islas, Padre, Senhor, entregar-nos em isla. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Jehová, te adoramos en esta noche. Jeová, nos está adorando a noite. Te adoramos en esta noche. Nos adoramos a noite. Aquí estamos, Dios mío, Está nós aqui, ó Deus. todavía creyendo, Que Jehová, ainda não está querendo, que usted Senhor. llama hombres y mujeres Ah, você chama homem e mulher. para llevar tu palabra Arriba a palavra. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Oh, en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. ¿Cuándo está dispuesto a ir en esta Estou noche? disposto para papai a noite. Levanta tus manos y dile, Señor, Señor, aquí estoy. Essa mamãe diz, Senhor, dá-me aqui. Heme aquí, Señor. Dá-me aqui, Senhor. Con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, por eso te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh Señor, yo estoy dispuesto, Dios mío. Estou disposto, Senhor. Estoy dispuesto, Dios mío, Estou Señor. disposto, meu Deus. El Señor está levantando un ejército en estos últimos tiempos. O Senhor está
levantando un ejército en el último tiempo. Está levantando un ejército, aleluya. Levantando un ejército. Y Dios va a usar a todos. Y Dios lo va a usar tú. Los de más edad, aleluya. Una de más edad. Dios los va a usar. Dios lo va a usar. Pero Dios va a tener también su Josué y su Caleb Pero Dios lo va a tener también su Josué y su Caleb. para defender su obra, Para defender su obra. para ir adelante. Para ir adelante. Porque Dios estará con nosotros. Pero Dios no está con nosotros. Y cuando las cosas se ponen Pero terribles, Dios cosa mira terrible. la gloria de Dios se aparecerá, La aleluya. gloria de Dios lo parece. Está levantando su último ejército, Levantando su último ejército. su reserva, Su aleluya. reserva. Yo quiero ser parte de la reserva del Señor. Porque esta parte de reserva del Una Señor. vez más, Él va a sacudir esta tierra. Un día más esta vez sacudirá. Vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver la gloria del Señor. Pon tu vaso boca arriba. Pon boca arriba. Porque lo que viene es grande. Con lo cual está pinta grande. Dios va a llamar obreros. Dios te va a llamar obrero. Todavía Dios va a llamar obreros. Ainda Dios te va a llamar obrero. Ponga tus ojos en Jesús. Ponemos huevo en arriba de Jesús. No ponga tus ojos en lo que está pasando. Ponemos huevo en arriba de lo cual está Los pasando. ataques en contra de la obra. Ataques en contra de obra. Deje eso en las manos del Señor. Que se de mano del Señor. Pon tus ojos en Jesús. Ponemos huevo en arriba de Jesús. Para que no seas confundido. Aleluya. Para no confundir. Pon tus ojos en Cristo. Ponemos huevo en arriba de Cristo. Dios sabe lo que hace. Dios aquí que Por eso Él permite ciertas cosas. Ese te permite ciertas cosas. Oh, alabanza al Señor. Dios nos necesita Dios Mester. a todos nosotros. Nosotros. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Señor, aquí estoy dispuesto. Señor, dame aquí, está dispuesto. ¿Cuál está dispuesto en esta noche? ¿Cuál está dispuesto de noche? Para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gracias, Padre. Gracias por todos aquellos que están en sintonía, Señor. Los hermanos aquí en Bonaire, Hermana aqui na Bonaire, en Guyana Francesa, na Guiana Francesa, allá en Lima, Perú, aí na Lima, Peru, en Curazao. na Corsol. Dios los bendiga ricamente. Dios bendicionamos ricamente. Dios te necesita. Dios Mester vivo. No puedes entregar ahora. No por entregar ahora aquí. No te puedes enfriar. No por fría. Mantente firme. Mantenemos más firme. Algo grande se avecina. Algo grande está na caminda. Nos manda saludos. Nata manda saludos para nós. Digna Castellar Marti. Digna Castellar Marti. Junete. Junet. Y Marta González. Marta González. Manda saludos para nosotros. Manda saludos para nós. Vamos a orar, hermanos. Hace oración, hermana. Vamos a orar por Mirto, Hace oración para Mirto. que cumple 78 años, que cumplió ayer 78 años. Ayer a cumplir 78 años. Amén, que Dios le sigue dando esa fuerza Dios sigue dando fuerza para seguir adelante. para seguir para adelante. Amén, pero ganar almas para el Señor. Vamos a ganar alma para el Señor. Vamos a orar también Espacio de oración también. para Sara Leonicia Para Sara Leonicia. en Holanda, En Holanda. que está muy mal. Está muy malo. Vamos a orar Espacio de oración. para que Dios lo pueda sanar. Dios por salir. Nuestro hermano Juni Camel le puede pasar Nuestro hermano Juni Camille por paz. y elevar estas oraciones ante el Señor. Eleva oración aquí del Alabanza a Señor. Jesús, aleluya. Amén, orar por Sara Leonicia. Hace oración para Sara Leonicia. Alabanza a Jesús. Allá en Holanda, Ahí en Holanda. que está muy mal. Está muy malo. Gloria a Dios, aleluya. Santo Senhor, Padre, nós te alabamos, nós te glorificamos, Senhor. Padre, Senhor, nós te seguimos em boa presença, Senhor, Padre. Riba noite aqui, Senhor. Pai, nós te pedimos passar a Leonícia, Senhor, Padre. Padre, toquei de maneira especial, Senhor. Padre, mira que ela pediu oração, Senhor, Padre. Oh, te confiamos, Senhor. Glória a Deus, Padre. Glorificamos mesmo de maneira especial, Senhor. Padre, vai tocando de maneira poderosa, Senhor. Vai tratando, Senhor. Padre, me repita aqui, Senhor, Padre. Boca pide oração, Senhor. Toca, Senhor, de maneira especial. Padre, vai llenando, Senhor. Padre, vai sanando, Deus, Padre. Ubra, Senhor, de maneira poderosa. Padre, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor. Glorificamos mesmo de maneira especial. Padre, te pida aqui, Senhor. Padre, de maneira especial, Senhor. Oh, nós te pedimos riba noite aqui, Senhor. Nós te confiamos para meio de fé, Senhor. Padre, como esse coisa tão grande. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te amamos tanto, Senhor. Amém e amém, Senhor.
Amén. Vamos a orar también por el hermano Mirto, que cumplió ayer 78 años. Esta oración también para un Mirto, que ayer hace 72 años. 78. 78 años. Y también para el hermano de Naomi, que se llama Josué. Amén. También hermano de Naomi. Él hace años. Gloria a Va Dios. bien a Naomi y Josué. También cumplieron años ayer. También hace años ayer. Y que Dios le afirme en sus caminos. Dios Gloria a afirme en Dios. su Pues camino. oración para Mirto, Oración para Mirto, que cumplió 78 años ayer. que hace 78 años ayer. Oración para Josué, Oración para Josué, hermano de Naomi, Román y Naomi, que cumplió años ayer también. que también hace años ayer. Para que Dios los afirme en sus caminos. Para Dios Glória afirme a en su Deus. camino. Amado, vamos pedir Deus sobre noite para Milton, para Deus que bendiga nesse que tu mais saia de seu caminho. Tá taçando seu Pai da glória, Deus Padre. Nós te pedimos por presença, amado Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, para nosso irmão Milton, Senhor, para que cumpra 78 anos, Senhor Padre. Nós te pedimos de noite aqui, Senhor, Padre, bendição especial, Senhor Padre. Abre ventana de cielo, Senhor. Bendição de maneira especial, para fortalecer, Senhor, para dar força necessária, para vamos seguir delante, Senhor, para dar sabedoria, de entendimento, Senhor, de uma graça, Deus Padre, vamos seguir evangelizar, vamos seguir predicar a palavra, para em nome de Jesus, para me pedir boa noite, Senhor, bendição de maneira especial, bendição a sua família, Deus Padre, bendição a sua casa, seu hogar, Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, Padre, nós pedimos também, Senhor, Padre, para glória a Jesus, em nome Josué, glória a Jesus. Também que cumpriu a mais de vida, Senhor. Para bendição em nome de Jesus. Para também te pedir força, Senhor. Para fortalecer. Para você saber o que está passando. A você conhecer, Senhor. Para tocar de maneira especial. Bendição, Senhor. Fortalecer, Deus Padre. Seguindo uma saia de vida, Deus. Em nome de Jesus, te pedimos, Senhor. Glorificamos mês. Manifestamos mês da dia, Senhor. De maneira especial. Em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, abre ventana de cielo e ter amado bendição e bater de maneira especial, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amén, amén, amén. ¿Cuándo te mandan para bien para Mirto y Josué? Quando te manda para bien para Mirto y Josué. Amén. Mirto, un abrazo del Señor. Mirto, un brazo del Señor. Una tanchi baby mi bolo, mi se frise para mi alabanza del Señor. De día me llega. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Gran pocinta, Mis aleluya. hermanos se pueden sentar. Dios está bon, Dios está grande. Dios es bueno, Dios es grande. Dios está maravilloso. Dios es No maravilloso. tiene nada más mejor No hay nada mejor que servir Señor. que servir al Señor. Amén. Nos ha despedido de nuestros seguidores. Despedimos de nuestros seguidores Que coordenan que ya sabrá ahora nos tiene matutino. y recordarlos que este sábado tenemos matutino. 4 horas de madrugada está aquí den clamando na A Señor. las 4 de la madrugada estamos aquí clamando al Señor. Amén. En grupo nan. En grupitos Y nos claman al Señor. vamos a clamar al Señor. Interceder delante del Señor. Interceder ante el Señor. Hasta va a estudiar palabra junto en grupo. Juntos vamos a estudiar la palabra Y en después grupos. claman a Dios otra Y vez. después otra vez clamar al Señor. Y después como una familia nosotros vamos a tener un desayuno. Amén. Después como una familia vamos a desayunar. Agora escreva o nome para nós se botar bem para nós preparar o grupo não. Recuerda anotar su nombre para preparar los grupos. Amém. Se botar aquele desayunos que também para nós saber quanto é nós vamos preparar a alabança Si que usted va a quedar para el desayuno también, anótalo ahí para saber cuánta comida hay que preparar. Deus bendiga os seguidores. Dios bendiga a nuestros seguidores. Nossa despedida a Y noite. nos Amém. despedimos de ellos en esta noche. Glória.